Waslet il-ġurnata tant mistennija minn ħafna. Illum ħanilagħbu which is doll. Minix ħerqan lanqas xejn. Għax meta tara wiċċ bħal dan ma jkollokx ftit tilab. Ma inni nirċevi messaġġi biex nilagħbu which is doll. U qed mela wasal iż-żmien. Wasal iż-żmien u llum hija l-ġurnata fejn ħanilagħbuha. Jiġifieri poġġu bil-qiegħda, ġibu snack, ġibu xi ħaġa tixorbu, baxxu d-dawl, ntafgħu relax fis-sodda fuq is-sufan u ddevertu. Nisfel, issa l-infern, u noqgħod il-bot. Jista' jkun. The apartment, ma nafx ħanibda tiegħla l fuq. Naraw minn hemm. Xaw ħafna abbandun u tkissir. Okay. My dear, your room is on the right. Right. Okay, eye contact. Yeah. Press the box on the dressing table. لا ما نرجعش نعملوا هذيك. What is this mess? It's like someone left in a hurry. I should clean this place up a little. Tanġa zinjal tajjeb, meta jurik l-nies ma telqu malajr. Mhux għandna l-babuxka. Le. Ktara. Sodda, għazin mamula. Importax. Ma tħoftitaw. Rawx fadal laqxejn. Biżiet. Ma jaħdemx. Straġi oħra fuq il-mejda. I should throw the garbage away. They smell terrible. They smell terrible. Ingliż huwa terrible.
هو كريت سووش الزبال أنا سيبدو نحسب ننزل أسفل البيخ. يدري لكم سيستم اللعبة. تسمع أرى موسيقى كلاسيكا هنا الفات اللي نستعمل نجرو ħafna jogħġobni li din il-logħba. Lift ovvjament mawx. Nżgur ma naġlux, għanduha bil-kalma. Tisa l-apokalissi għaw barra. Sak, tlaqna. Ġani. Għaw xaw. Hello. You are next. Naqot il-karozza u nitlaq. Kan wisq faċli. Għanna ġurnata l-ewwel fuq. Malla rwieħ. Tejni solar. Għalġilx ta' mux tawwiċ l-aksa ta' saqajk. Sa xejn miss. Thank you, Mark. That 200 bits. Thank you. So I'm going to go my next novel. Naraw. Marqul. Ma sax marqu il-bib. Fir-rizin teħdari bih miftuħ. Unbelievable. Horror story. Mux minsax naqra ta' tħares warajk. Ma nistax ma jħallinix. Għajja, baddejn, ha? Nasty.
انفتح وحده. فرسي بالريخ. عشكين اوكي نساو نتفوخ. منساش نتفيخ. جرى اوه. Press 1 to equip the lighter. Press F to you. اوه بالسريتا. أو ġabet għana xi ħaġa bħal din, u kun nixtieq naqbad nitfi kollox u mmur ġo sodda norqod. Blighter. Bil-kemm tara metru l-bot. Issa tsaqgħu il-bib. Fejn marret in-nanna? Rrid fis-sodda? Le hawn ħadd. Nara dan ħoss x'inhu. Okay. Għedna l-qotti għax mux ħa. Okay. Issa. Għaddibta barra. Nkaxxa bil-fuses u tittaqlhom. Okay. لا ما هو torch. صار نهدوها. torch please. لا okay. I see some spare ones around here that I can use. Fuses. Toilet. Isma. Jekk tkun tgħix għal rasek, jew anke tkun għadek tgħix id-dar u tħajli t-toilet isir hekk, int bniedem maħmuġ. U l-banju mbagħad terġa' tajt dal-kallu. Int bniedem maħmuġ times 2. U b'dan hekk times 3. Fuses, ħawġa. Fatħu l-ħedbib u ma tajt. Fuses għaw. Għaw xie. Biex Nismani. Jekk tixtri oġġett bħal dak, daħlu ġa darek, ikun ħaqqek dak li jkun ġej għalik. Hekk ġifieri dik xi ħaġa li inti tixtri u titfaħħa ġa darek. Hekk nimmaġinaw xi ħadd xi nhar ta' ħadd il-monti tal-Birgu hekk imur fil-5 ta' filgħodu din dak sabiħa u noħodha miegħi. X'inhi? Tarot card. Fuses m'hawnx hawnhekk. Fuses. Msuk il-kċina. La. Qablu għom tajt.
ħobża. Sitta, 53. Mbagħad jiġi d-dawl, għaret ma rridu nagħmlu daqsxejn ta' mezzaw. 6, 4. Fifteen, 8, 17. Iwa. Alright, issa kif someone is in the apartment. Speraw li le. Mal-menu għanna d-dawl. Nek mawħat. Asaw. That's it. I will get my flashlight from my belongings box. About fucking time. About freaking time iġib it-torċ. U għalna la bobdi. Ovvjament għaw nħseb nistaw namlu xej. Għaw torċ mux għaw issa. Tajjeb. Find the missing flashlight. Forsi għada xed il-kamra, jinnaf. Dawn mawx. Ejwa. Kemm meta jbad it-torċ. Għad smajt mit-teknoloġija LED. Hupa mux hemm. Check if someone is in the apartment. It's gonna come from the old lady's apartment. Wien x'għandex naqsam. Investigate the screams. Qatt smajt fil-ħajja erfa' salibek u ħalli ħadd ieħor jerfa' tiegħu. Kun jiena żgur ma mmurx. Mela laqġa l-kamra tas-sodda u ħalliha ħabbat. Tajjeb, tara ċimburra, tara bl-imbarazz, għalli żgur ma mmur imkien. Hello, sinjura. Bżonn xi ħaġa? Il-ħajda spare key. Jinnaf, hawn. Ejja. Hello. Hello, sinjura. Fijaw, u l-bib s-sakkar issa. Xisti, predictable. Predictable, daqs mal-tempata f'Diċembru. This place seems to have been abandoned for years. Explore the old lady's apartment. Kif kont taf l-nek ħaġa nesplora u l-bib ta' barra. U kif ħan noħroġ minn hawn.
شنو؟ السنجورة خدار. اوكي لبسة صبية او شيء نشوفيه. هاي سكينة مش مكبرتها، شيء تستنبا depressing. ما nafx jekk hux qed nisma' l-affarijiet jien hekk hux qed nimmaġinhom. Ma hekk hux vera qed jinstemaw għax tara kif ħadd toħroġ ukoll, ma nafux jien biss. Press control to crouch. Għaliex għatli. Għaliex għatli kemm nabot ngħaddi minn taħt dawn l-affarijiet. X'għalli? Instant camera photo. Okay. Telet kard oħra. M'għandna xejn interessanti jew. Passi mill-mod li ma ndejqu l-ħadd. Għaxemmu. Għala tibki, iġralik. Sati għafu ċala s-sġu, għad għabbad attak nervus. La, la zamel li xek. Ferma ġejda l-biki. Għana uġew. Għax tibki da? Għax għanna glory hole ġol-ħajt. Xeni? Zon. Hello. Tasmas fishing. Good luck. Naħseb ħajkun li bżonna good luck. Saġġu hemm xi ċans jieqaf. Ma ċansax ma' il-mouse. Kajjar, mela. Ma sejrin, no, tasseġġu. Isma' da s-sġu
Hemm xi ċans nwaqfuh x'qed idejjaqni. Mhux ħa nipprova nagħmel ħbieb iktar man-nanna issa. Għax apposta qed tagħmel. Because my heart cannot bear this, right, okay, fil-kas għamlu pause biex taqra għadi. Għan fataħal. Xeġbarna x-xamat? X'ħan għamlu bjom x-xamat? X'ħan għamlu bix-xamat? Użom biex tixal il-kmamar. Okej, ma fejn imur? Okej. Ġa dawn il- alright. Mela fejn nsibu waħda minnhom. Rridu nixaluha. Hawnhekk hawn oħra. Sewwa. Narabu noli. Niġi nfittxek nanna. Tnej f'inqas minn minuta. Żewġ jump scares f'inqas minn minuta. Kien it-tielet waħda issir war crime issa. Aw għandna fejn nagħmlu iżjed, hija u di. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ġanna. Msakkar. Għawanna bibi wara u qastajt kasu. Msakkar għanna bżon żewġ tinxulijiet. X'tamara oħra fejn rrid nagħmilha. Hawnhekk. Għamilha wara ġej. Grazzi. Explore the old lady's apartment. Hawnhekk m'għandna xejn imma. Għatfejnieh. Ġol barra. So xaħat t-doq il-pjano għaw. Għara. Senġi nisfen miegħek. Proset għalik. Wieħed jipprova jkun ġentlom u jiġi umiljat. Nara minn hawn. Għandna badi. Għandek għalina hawn. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1.
Jista' xi ħadd iżomma miktuba din? Forsi nżomma il-pjano. Mela x'kienet? 467 mela 4 6 7 4 1 3 5 6 5 3 1. Iftaħna. Music box. The red door. Ok, għanna ċavetta mela. Tista ma sabbaċ il-bibin, jek tista ta' ċavu dal-bas. Television da. Il-maġija tal-lob tal-biża. Mawx elettriku ma' television jaħdem. Standet fuq dan. Ok, grazzi. Għanna ċavetta di tal- ma tattorx tibda tagħmel jekk nibda ninkwieta, nibda ngħid hija xi waħda. Okej. Provaw ħasib minn iċ-ċavetta l-oħra wkoll. Mhux ta' hawnhekk. Għafni li ċavetta jista' forsi xi ħadd illuminani. Nerġa' fil-kamra fejn il-pjano. Ok. Grazzi, tal-li għafżajt nixġej. Not. This camera was used by the old lady to capture photos of her beloved child. It was the first item that the lady cursed, hence the strange markings. It can be used to reveal things that are not visible to the eye. Collect. Alright. Sure dan għamlu. Use a camera vest, use selected equipment. Ritratt. Rakkux tal-bib. Ija. Issa ħad tibda taqqat ċavetta. Alright. Ritratt tas-sodda fejn mietet. Rrid nerġa' ngħaddi minn taħt. Sinni. Ma kienx biex awla. Take a picture of her. She looks like she wants to talk to me. Okay. Afkam nabodhom dawk it-tapupin. Mannequins.
Okay. Sepat jurina xġara ġoddar. Hawnhekk qalet daqqet ta' sekkina, anke xkruha minn hawn taħt. Da bada. Use the instant camera to capture any paranormal activity. Ġa qabel il-kamera. Għandna paranormal activity. X'inhu dak? Dak x'inhu white. Television. Kemm lob għal ġavetta. Flok jaqbad jgħid li ħadd ġavetta hu ta' xbin. Tista' tmur ta' issa. Television. Għanda x'kien huwa? Sama jnejja. Rida x'għamel qed xkara mad-dar kollha. Sab l-aħħar ritratti jonqosna nieħdu. X'inhu? Pittura qiegħda fit-tarf tal-kuritur. Għajja tal-aħħar. Nkunu lesti. Tas-Sinjura. Tas-Sinjura tad-dar. Ja mara ħażina. Bitni nersa iktar viċin hux. Mhux biżżejjed hekk. Jekk xi ħadd isaqsini biex niddeskrivi din mara f'kelma waħda. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija li mhix minn tagħna. Nabqa' sejjer bid-dritt sal-bib ta' barra ma jinteressanix. Żgur li mhux il-bib ta' barra. Tkun wis faċli hu. X'għandna interessanti jew. Found this old gramophone. Għandna dawn il-pitturi sbieħ. Għandna sil bil-mużika. Naraw daqsxejn ta' mużika klassika ħan nisimgħu. This is a guide on how to speak with a spirit that has reached the gates of the spirit world.
اوكي għanna l-mera ta' Snow White u x'għandna fiha. Kull meta jagħmel hekk jaqtani. Nista' nagħmlu xejn. X'nagħmlu ritratti ta' daw. Għolli xekk. A3, D5, C8, B2, E6 għanna 3, u l-ħagġinu 3, 3 to 8, 3 to 8, 5, 6, 3 to 8, 5, 6. Mela, 3 to 8, 5, 6. Għax mux taħdem. Għax mux taħdem, men. 8, 5, 2, 6, 3. 8, 5, 2, 6, 3 xandu xjaqsam. 8, 5, 2, 6, 3. Xandu xjaqsam dak il-numru. Għax qiegħed bil-maqlub. Ma xorta mhux jagħmel sens. Forse. Għan iprofa nifhem. Jena naw xektar għandu xejdna seħibna u tal-eħnu font. Okay, forse si għanna xi ħaġa. Joe. Yeah. I've done one before, maybe I can use it. Okay, sparixxew issa daw. Dak xi għajnuna għalija, please. Nistaw nifhmu x'inhu jiġrihom, x'm'għandix idea. Oh, x'għandna, all right. Just here to speak with spirit. Someone here with me right now. X'tamlu storbja, għanisma. Yes. Are you tied to an object? Answer. Mumkin
Thank you, I'm gamer Malti tal-50 bits. Grazzi napprezza. If yes, which object are you tied to? Għanna di. Oh, doll, mela l-pupa żgur. Għalfem. Nix dubju. What are you seeking? F L E Flash Gordon. Naraw video ta' Marvel flimkien, xi film ta' Marvel. Are you the daughter? Risposta. Answer me. Are you the daughter? Ma saqsija darbtej. Say goodbye. Ciao. Wizziet. L-konsanit l-unika bib li nixtieq li jinfetaħ huwa ta' barra. Huwa iktar minnkom hemm isfel. Stajjeb. Issa x'għandu xi ħaġa għalija da. Basement key. Oh, jarret immur ġol basement. Why does she want me to go down there? Ma tqara. Biex jittina xaqqa ta' fim sarinna. Għal xiex taħseb. Ktar ma nabodhom tal-pupi. Xidrilkom sissa, l-logħba li tant xtaqtu taraw. Taġobkom. Fija 4 tejja tajbi. Mhux għal-min jagħti l-best tal-headset. Issa bil-maġija, żbarazza ruħu d-daraġ. X'għandna? L-isfelu, il-basement. Nitfilix is-samenta. Biss ħanħares lihom. Jiqfu minna, jaqtawa naqra. Ustija, waħda f'waħda. Kif qed iddejquni. Jaqtawa naqra. Ta' barra mburrat. Kieku taf kif nifqaw dal-bib. Qasek nifqaw bid-daqq it-terras. Għax-xorta noħroġ. Għaw xaqaw l-elma. Għan inkorporaw l-elma u koll. Xieġmilaw.
ħarbhom bil-basements. X'aħna nagħmluha wisfel għajt. X'aħna nagħmluha wisfel. X'hekk. Għaxi ħadat. Ġara. The flashlight broke. Use your lighter. Jistija. It-tieni darba. Ġo l-basement. Bla torċ. Xidwejja tal-logħba. Nara x'nagħmel ta' nerġa' nisma' minnkom. Wara ma terġgħux tivventaw xi logħba. Għax nikkanċellaħ l-account. Nismaħ sejjes, u mhix jogħġbuni. Is-silenzju ma qed jogħġobni. Għax huwa wisq kwiet. Sew lemin jew xalluk. Fejn ħammorru. Ment fil lighter. Xaw. Ħattina ċavetta. Ħattina ċavetta, small key. Small key, I wonder which door it could unlock. Min jaf. Għabel ma nispeċċa b'xi PTSD naħseb mhux ħadd jilqgħu din logħba. Ġejna x'kombinazzjoni. Terġa' xi tinaq tajja minn. Għajjejt. U ma niflaħx għal iżjed tajja. Saħna għandhom ġetal kultur is-sikkad. M'għandniex minn fejn naħarbu. U jekk tiġi qata' tiġi hekk. Ħalli żgur ma noħorġux ara. Baqa' kull minn. The chain is very uncomfortable, but I cannot remove it.
Alright, għanna daw il-non-leavers għaw. Msakkar. Għaw xanna ġew. Ok, għaw ġew ma nistax nislu. Ftaħni. Nixxilna niftħu l-bib. Ej. Okay. Tuni xuktar tajja minn please. Sejrin bija dil-istorja. He tried to hurt her. Weird. X'fadal iżjeda? U l-ilma u kol, tajjeb l-ilma. Mux tal-biza bizzejed din il-loba, kien jonqos ninkorporaw l-ilma fija. Fuel kien. U rrit ninżel hawnhekk ukoll. X'fadal iktar rajt? X'fadal iżjed? X'nagħmel ta' nerġa' nisma' mir-rakkomandazzjonijiet tagħkom biex nilab. Issa. Ma terġux b'xi isem ta' xi logħba oħra. Inti hu l-kaġun ta' kollox, inti l-kaġun ta' kollox. The doll is not her daughter, it's a demon. I must banish it before it's too late. Ew, kif sert responsabilta tiegħi dil-biċċa tax-xogħol? Kif neħdu l-ritratt?
petrol ħataħraqha. Għandha petrol fejn kienet? X'għandha? Għandha petrol kienet fuq barra hu. Lej, xejn minn danta. Wieħed ngħidlek jien. Wieħed jipprova jgħin u jiġi umiljatek. Sa x'għandna hawn? Għafletna fil-kantina. Resti. Okay, ġejna hawn. Nerġgħu nilgħu fuq. Kien il-ħames solarux. Xieħu ma xaqwillu. Xie ġmiel. Spiċċat. Għandkom x'idea kemm jien kuntent li spiċċat sa fl-aħħar. Bħala logħba sabiħa kienet intens ħafna intens. Overall intija 9 on 10. Għax il-qtajja first class, waħda wara l-oħra ma waqfux. Ma l-importanti li rnexxielna ngħadduha.